So, mapantay nga dagos the Word of God. Thank you, Lord. Adadag talo nga banag nga tuloy tayo nga adalan about iti husband and wife. Tuloy tayo nga adalan, dahil nadaloy na palabas, last nga merge tayo. But before that, unay-unay ko kariti lalaki, kailangan nga gistan ka as ahead. Kailangan nga plano ka iti family. Ada decision mo. Ada vision mo. Hallelujah. Pangalaam, karagayan nga decision, plan, and vision ni Jesus. Tan ni Jesus dinang design ijay husband and wife relationship. So ano ti lalaki nga kasi kaputa di babae gamin nalaing. Kaaduan gawin kat nalalaing day. Aminin naman wanuhan dahil perversion ti enemy. Adalaing nyo, diya ko na Sister Belen. But that's not the basis nga hang kayong ag-submit. Amen. Dalaing nyo, contribute. Yung dalaing di asawa yo. Paturayon nyo basit di asawa yo. Nuhan nga makadi-decide, wait. Hanga de, anya decision mo. Sige na. Iba kam no kwa. Ito no, awan mabaybayag. Nag-decision ka nga dagos. Amoy na kami nga lalaki na kami sa panunod kami ba. Yang agpaisude tayo. Darasam ta. Mapanti oras. Ada giti kasjay nga ugalin mo ti babae. Adan to pa dadjay angko nga ibababa ti babae pero ada position nyo dyan. Nga dapat yung agampanan. Pero ada ti order nga rod ni Apo Diyos. Kat ti order ni Apo Diyos the best. Anyo nga isurwanan ni Apo Diyos pa'y. Amen? So now, panagpay di Father. Maming sanda kami, ti design mi met, agpanunot kami ipay. Lord, anya rito kasano rito So nga handa kami gaganatan. Kayo nga dildil. Kasi iso tinangyari kadadan ken Eva, di panangan iti fruit. Iti tree. Sigurado ak nga hanga naming san, ngayon baga ni Eva, kanunta ka di, mayat man. Bagaan di ulag, mayat ka numangan. Balintaan ka sa Apo Diyos. Siguro, bagan nga ron ni Apo Diyos, nga hanta nga mangan, tamatay tano kanunta. Hanggang nga na istorya lang, tao matidog ka. Siyempre, kunan man ni Eva, sige ka di, isutin baganay. Iso nga, anmat kat nga lalakan ni Adan nga, naming sanlaan kat, kawin ni Adan. Because amuna de bilin ni Apo Diyos. Nga mabalin, nga na-pressure. Tika kukulit ni Eva. So don't apply that to us. As a head. Wait. Karkaroon nagdumog kami basit. Hanga diyan nagdumog nga awang kaya na diyan. Panunot kami pa. Tanarigat nag-decide nga lagos nga nirarush. Jesus, you are the head. Amen? Anyati, dapat ko nga desisyonan. I need an understanding heart. Amen?
to decide what is right. Amen. Iso nga, talnayo mata, sumabay kayo, hura bababahaya. Unara. Surwam nga decision. Ang kada mabaypay ka. Tasyak malangan timapan. Awan sa saunay. Sa mo iso istorya. Ang agsasaw. Han ugalin ti lalaki na dyan. So dapat maawatan niyo. Yes. So sa ta, kikinaawatan tayo. Kamda kayo nga lalaki maliban lang kung hanyo nga talagang amo na gito yung susurok. Kat imbis nga agsik kayo ti guidance nga ni Lord, talagamot nga awan ti amok lita. Da kayo na sa validaitan nga tungtungan. Kailangan nga daamom. Because sikat ti head. Sikat ti mastermind. Amen. Woo! So kasya So kita nyo, uray ito pa'y istoryaan niya. Istoryaan. Agura kayo pa babawain, yun? Lalaki pa lang. Istoryaan, ti lalaki, no ada kayo istoryada, kaslakitam ko, wapo, nalaing damot amin. Na, di ba? Pero, no kadwada di asawa da, ito, katada kay istoryada, nagtatalnadan. Sungbat nga sungbat ti asawan. Paturayon nyo manan ni sura dyan. No adada. Ure adaam mo nga babae ka, kasi mo kinasawa. Takaduan, mapanpansin ko, kasi yan, kasungba-sungbat ti asawa, nga babae. Ang common, no, aminin niyo. Now, lagi niya, isim-simpate, because we have the life of Christ. Ni Jesus nga da kada kayo hanang isuruan da kayo nga kasay. Ti kahit na masulot the order of God the Father is a family. Hallelujah. Amen. Okay na. So that's it. So lalaki, be a man. Gistan ka as a father. Babae, uray ka sa ano kinalaing mo. Uray ka sa ano ti adal mo. Haan mo nga mabaliwan ti design ni Lord. Never kang agbalin nga head unless nga natay ti asawam. Sikati successor. Amen. Isu nga sursuruan nyo daytoy kat haan nga nalaka daytoy. Kailangan nga sursuruan. Habang nga ag-experience ka. Suruan ag-submit. Okay, mapantayo ka di ije ko. Genesis nga daytoy. Chapter 3, and my the curse. Okay? So, chapter 3, kitaan tayo. Rugi tayo ijay, pakitakpay ka na kayo verse 7. Before nga, pantayo day curses. Basa? Okay. So, dyan nga na-open niya. Kasano tig pa naka-open jay matada. Na-open day jay worldly system or sin. Amen? Kat idi nakabasol da, nakita lang alamo-lamo da. Okay. So now, mapantayon, jay. Because of that, in mighty curse,
Ito yun di problema. Amen. Kaputan na nga day fruit. Kakunak nga inulit-ulit ni iba. Okay, verse 12. Kita yun? So, that is the confirmation. Verse 12. Nga jay babae nga talaga, tinag-ited ijay fruit. Ijay lalaki sunga kinana. Nakita yo? Ang ni Satan ha? Jay babae. Amen. Okay. So jay babae gamin, inted na jay fruit. Kat kinan ko. So nga dajay, I believe nga hanganam naming san, nga kinonbinsina ni Adan. Tuloy, 13. Okay? Hindi naman mo ti woman. Sino to binabasol di woman? Di ulag. So now, nagpipinabasol da, nga na awan pabasolon ni ulag. Awan pabasolon ni Satanas. Isuna ti ramot amin da jay. Nga nagbasulan ti tao. Amen. So nga, tata, dito yung nga nag-start ti problem. Kitaan nyo gamin dyan nag-startan ati problem. Tapno mo tayo di solution. Nohan nyo makita din nag-start ang di problem, ti kunayo original di lalaki dayta, original di babae dayta. Hanyo nga nakita, nga handa ka original na gijay, negative things. Tahaan nga kasjay, ti plan of God, idi dinesign na ti marriage. Amen? Awan basol idi ununana. So na-enjoy da jay relationship da. Tinakapasok lang jay sin, santo na-destroy jay order of God. Amen? So no ijay nga na-destroy ti sin, pawatan nyo kumati solution is Jesus. Tani Jesus is solution ti basol. Amen? But before that, sige tuloy, verse 14. Nagito yan, nagiti curses. So dito, makita yung agpaiso, itinagbasol ni Satan, na picture na ulag. Dito ito yung makita, nga, santo nag-uyas, nga manganan titapok. So I believe ijay, ako na naging Bible scholar, na tiulag di damo, magnada, nga, haanda ngag-uyas. Picture ni Satan dayta. So curse forever. Amen? As long as you live. Kunani abo Diyos. So ni Satan awanan forgiveness. Amen? So, okay, hanga ni Satan tayo dadalan tayo. Pero isuna iti ramot iti nakadadailan ti tao. So, nagito iti problem. So, verse 15. Okay, offspring. Offspring of the woman. Pututan ti babae. Kenda kapututan ti ulag. Nakita yo? Amen? Between your offspring and her
offspring. Ti talaga nga yan na daytoy, ti offspring ni Satan, tahan ngagputot ni Satan, ti fallen angel. Tanagan anak, dagiti angel, umadadaduda. Pero adati, offspring of the devil, so jay sinful nature ijaunag. So that's your problem. Malalayo. Isu nga, hanyo ko makitaan, dadjay lalaki uno babae, ijay nga situation, nga kasla isuna, dadjay. Lupa isuna ti promrumwarana. Jay sinful nature dadjay, nga offspring of the devil or serpent seed, iti mang cause the problem in the family. Halang in the family, ti biyag ti tao personal. Isu nga ti solusyon ni Jesus. Kasi the offspring di babae ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, ijay dang aglaban, isu timang payat jay ulo ni Satan, ni Jesus. So, inaramid na niyay. Ipakpakita ka na gito, tapno makita yun, dadjay, apay, nga namati tayo. Apay, nga Kristiyano tayo. Pero apay nga adu dagijay. Nga problem medyo unag ti relationship. Dadjay tinirumwar, idin may jay sin. Nagkaroon ti tao ti sinful nature, serpent seed, kaya ti anak ni Satanas, di unag ti tao, so nga kailangan ma-born again. Tapno matay di anak ni Satanas, may anak isuna, ti Spirit of God. Hallelujah. So na di man kokos. No apay nga hanga tumaktakder de ama, nga kasla, kaputa makita na kasla nalalayng ni asawanan, in paubayanan. Hanan nga agistan, isunay di order of God. Why? Tinang perverted jay, serpent seed, or the jay sinful nature. Kay babae mat, kabutak mo na nga nalalaingan, sumati, kunanan nagbalin nga head. Pantay verse 16. Okay, kita nyo? Naday ko na you will desire to control your husband. Curse ba di ay? Yan. So nga nyo apply the curse. Ang kayo makamin na. Nakapsot. Kita nyo dyan, and you will desire to control your husband. But he will rule over you. Handa ka kumamat nga i-rule takers mo lang na ita. Ti aramida na kuma, he will love you and guide you. Ti lalaki, haan ko mga dapat met, nga i-rule na di babae. No dikit di, kadwana, helpmeet na na dyan, katinulong na, but because of this curse, kasi timang mangyari, ijay relationship. So don't apply these things. Curse the eye and the family.
panunutan ninyo no kaya't yung i-control day asawa yung lalaki, curse dito in Jesus' name. No, datayo mat nga lalaki, ti kasatayo kat, kaslatayo mat ti ay headmat nga mangirol, control, madimanan. Because sa the Bible, husband, love your wife. Taramidan tayo, ayatan tayo suda, ijay na makiflow. Anmat nga tinipak na katano. Shock the head. Naibagak nga tukaw ka. Naibagak nga luto ka kapi, luto ka. Shock the head. Ang akas niya curse niya Amen. That's the order of God in the husband and wife. So kitaan nyo, curse na ito nga duwa. Amin nga miso tiyap apply ti kaaduhan. So nga da kayo nga babae no, ada ti kasjay, ikararagyo. Hanyo kami nga padparasan nga i-control takers ti umay. So nga bayan nyo nga rumwarjay ulo yu. Anda kagdudumog. Amen? Tado tagdudumog ta in control yu piman Ang tinaduma nga hanga pa kontrol, so da danugan da nga asawa da. Curse manan di ay. Nawatan niyo. So dagita iti kailangan nga ma-solve. How to solve that? Through Jesus Christ. Okay, so ijay nga area. Order of God. Ijay husband and wife. Okay? Ti lalaki ag-submit kini Jesus, ket ti babae ag-submit kya lalaki. Tapno ag-flow di blessing. Nga ma-disturb. Amen? Number 2. Talo lang nga puntos. Tayo ikwa kada kayo. Matthew chapter 19. Ado nga min na ito yung topic. Husband and wife, nalawa na ito Verse 5 and verse 6. Matthew chapter 19. Verse 5 and verse 6. Okay? Let's read. And he said, this explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and then the two are united into one. Verse 6. Since ye are no longer two but one, let no one split apart what God has joined together. Okay. Natimanan. Next, nga puntos. Daytoy relationship nga binangon ni Apo Diyos. What is the foundation of our relationship as husband and wife? The foundation. Tikaduan nga dengdengan tayo. The foundation of relationship is love. But before that, let's read again. Verse 6. Since we are no longer two but one, let no one split apart what God has joined together. Okay. What is the foundation of our relationship? Yan. Of course, God is love. But saan mo mabalin-baliktadan? Love is God. God is love, but saan nga love is God? So, the foundation of our relationship is God. So, naawan ti Diyos, ijay nga nagbatan, iso nga ti kasar. Ano panpansinan nyo de kasar? Ngos usaran tayo nga tali. Kat kanayon ko
nga ibagbagay jay, nga jay threefold cord, ti mausar. Apay nga threefold cord? Because jay twofold, iso jay makaskasar. Sino nga jay maikatlo? God. Amen. Because marriage, na isuro ka na kayo na palabas, kat saan lang nga bagi, tinag-asawa. Marriage is not just for the body. Marriage is spiritual. Amen. But before that, kailangan may saksak ka na kayo na foundation of our relationship is God. So, one Diyos, na dyan nga relationship, mabaling agtultuloy. Pero sina isuna, iti foundation. Possible nga di ba panana na dyan family, mapanti pa nakadadaal or mapani dyan hell. And that's not the design of God, because the design of God dyan family, so nga isuna ti ng singgalot, ng unite, takayat na nga na Jaya family, ket maki-fellowship kanya na forever. Anang i-decide nga ag-independent na, and then uray met relationship dati kunada, hanga kasi ti marriage life. Nat nagdaijay purpose and order ni Apo Diyos niya family. Uri na patawidan dati anak na, napaadalda. No na isina kini Apo Diyos, awan foundation na. Kat possible na jay a family mapukaw. Are you getting something? Nga adugo na kitataw nga da pamilya na dito'y lubong. Nga madida na gito'y nga word of God. And then kung nada na urnos na paingam na tayo. But, no awan ni Apo Diyos, ijay relationship ti husband and wife, awan ti foundation. Amen. Kat no awan ti foundation, nalaka madadael. Amen. Kat ti pakadadaelan na pa, karkaro mapanda ni jay impierno, jay eternity in hell, jay di pinaka-worst nga napanan jay family nga rin. So, kailan makita yo? God is our foundation. Amen. Oho. Hallelujah. Of course, ag-flow ijay, nagijayan, character of God, nature of God, love. Pero, sakmay mapantayo jay, third point, isaksak ko pa'y kada kayo na ito. Amo yung gamin, no love ko na yun lang. Adati kinds of love, dito'y Greek word, or the Bible, eros love, friendly love, brotherly love, amen, and agape. Jay agape isuti God kind of love. Ken adamat iti kasumbangir na jay nga flesh. Kawawagan ti lubong nga love, pero iti last ket selfishness. Tibunga na. So nga adu na jay kunada ay ayatan ka. Kumgayam selfishness. Jay maala na laeng. No awanan maala na, hanan ngay ayatan. That is selfishness. Naawatan tayo. Selfishness. So nga adutin ng asawa because of money. That is selfishness. No, daman dito mapan ka kini Jesus.
Hallelujah. Tikas na ni Apo Diyos sa mabagtipon, tagasawa imats na isuda according to His will. Okay, mapantayo yung malakay. At least, ada maalayo dito'y. Yun unag kulang. Kasi, nudang-danggak, ada di love nga rod, love. Okay, mayat tagay testimony yun, love. Pero di kinapagpaypayswanan, ni Apo Diyos kamin. Tapno no makita yun ni Apo Diyos, ket maawatan yun no anya nga love ti aplayo. Jay love of Christ. Ang love of this world. Because love of this world, selfishness. Okay? Okay, Malakay chapter 2, verse 14 and 15. Oren ka na verse 16 tayo. Okay, pasa. You cry out, why doesn't the Lord accept my worship? I tell you why. Because the Lord witnessed the vows you and your wife made with your God. But you have been unfaithful to her. Though she remained your faithful partner, the wife of your marriage spouse. Okay, sige, verse 15. Then the Lord made you one with your wife, in body and spirit for are His. And what does He want? God and the children are for you. Okay, kanayon ko na ibaga na godly children. Pero tingkasta na Apo Diyos, kana magmaymay sa ti husband and wife, spirit and body. So marriage, hala nga body. Ang awanan pinpintas na kat. Mabain kan. Wano tinaasawam kat pandak. Mabain kan edi si sunod nga mangilabas. The marriage is spirit number 1. Hallelujah. So nga gapot ay spiritual gayam ti marriage, spirit ni Apo Diyos ti foundation. Hallelujah. Dadjay ti taraknan yu, jay spirit. Hangamon una jay needs of the body. So kita niyo ani, urag make up kayo babay. Halata may ayo dyan lalaki no. Ang nga nakita, day biyag na in the spirit, nga nag-asawa kayo in the spirit. Hana makita de kinapintas mo in the spirit. Tikit kita na de outside appearance. Ngamurag make up ka, apay nga ta. May ayo kumaadi ta outward appearance. Because the spirit na destroy. Iso nga ti talaga solusyonan tayo number 1, the spiritual nga panagmaymay sa ti husband and wife. Hangaw mo una the physical. So God is the foundation. God is the witness. Ti kasar mga lalo tayo ti witnesses. Pero ti witness ni Apo Diyos. Ta isuna ti adda ijay spirit tayo. Woo! Isu nga nagkang-counsel kami ti marriage. Kailangan mi nga i-lead isu na salvation tapno maborn again the spirit ng ag-asawa. Takarkaron no ha nga naborn again the maysa, medyo nagrigat nga agmaymaysa jay sinful nature ken jay new nature nga spirit. Are you getting some? So nga ililid mi isuday jay. Hallelujah. Malala yon, iso nga tinaun-unag nga relationship ti husband and wife in the spirit. Han nga flesh. Han nga body.
Amen. So nga nung mayat ti spiritual yo, mayat ti marriage life yo. Ure hangag make up ti babae. Kayo masaksaktan Namamuyo di make up. Denggan yo di book ni Enoch. Tasamya sa tinang isuro jay. Di ngay, ag make up nga baliwan na di rupa na. Agbaliw. Chay matada, nagkasyayan na kilay dan. Chay barbas mat ya lalaki, nagkasyayan. Tagiday mang baliw ti rupa nga make up. Tinang isuro jay. Tasamyasay the time ni Enoch. So agkwa kayo, tada the Bible, kapang papintas, oil, the time ni Esther. Anyo nga sukatan, tibuyayo. Pasilangan nyo lang, kinpakinisan nyo. So, adabi man na the Bible, dino agpapintas kayo kuma. Ang kayong agpapintas si Jai, ruwar. Ang kumanga di Jai, sinalapit kas kada, adu nga arkos nga burluloy tibigyo. At dapat piman na Jai, the Bible, because hangayang mani Apo Diyos nang isuro Jai. So, nga ti kasayo lang agpapintas, oil. Tadye matayo lata isumit laing. Di madino binalibaliwan nyo, santo nagtudong astoy. So namin sa nagtartaray, di lang gaya. Matuluan Tuno na tuluan kat narunaw na jay. Eyeliner na dito di kaslalal yan. Uway na gamindi. Adita kong tultuladan. Adita ko mon origin. Yung origin na gamindi, samyasa. Okay, now. So, di ba pintasan tayo, ijay inner spirit. So nga, kita nyo na kami kinamisis onmat may bagam kinamisis na pintas. Ingana tata. Ano to pa papapanan ni kat? Kunan pala kayo lalaki nga Kunada, slahang ka nga bumakbakat Kunada iday sayang, nagpipila kami kat dakpay. Kunada iday lalaki nga mapabay kinamis, kasla ka nga bumakbakat No, kuwakot, kasla adu pa lang ti ulawom. Kunana Tatalnak lang tama kitya. Amen. Kunada ka, kasla ka palang balasang. Kaasom na ita. Hindi na pintas. Nagwapak mo lang ba't? Alangan mo't ngahan. Amen? Pero, aduririmi, di saan may amo na ito hanga umanay jay outward appearance. Ngam idi ka gogro kami ti spiritual in the spirit. Kat mapmapno kami mapmapno ti kina Jesus ni Jesus as our life. Ijay nga adu tina set free on me. Ado tina isimpa ijay relationship me. So I tell you, marriage is not just the relationship of the body, but in the spirit. Amen. Hallelujah. So, ito itikan nyo, iti importance. Karo nga kanyo iti priority than your body. Isungahaan nga di kasapulan ti bagi ti number 1 dito marriage life. Kasapulan ti spirit mo ka God. Ta iso ti solution dagiti problems nga dayjay.
Hallelujah. Amen. Okay, that's it. So makita yung the foundation of our relationship as husband and wife is God. So no mapmapno ka kina Diyos ti Diyos, iti nga may simsimba ti marriage life mo. Your family. Karkaro puminpintas ni asawam. Amen. Uray lumaklakay kayo, tibatayan na tagaputa dati Diyos, so nga iwanan blata ti family. Till the end. Till death, do us part. Ako na. Hallelujah. Amen. Ang ano na problema, iti outward appearance mo no kwan, din mamisan han. Ti Diyos, ti batayan. No apay nga iwanam lata, the relationship mo, because of Him. Because of God. So number 3, ito yung last point. So now, ti alaan tayo nga rod, nga mang solbar, kadagiti amin nga negative situation. Of course, the nature of God, or His fullness. Na kinadiyos na. And the Bible says, pagbagat the Bible, we have now the divine nature of God. If you are born again. 2 Peter. Last point na ito yan. Verse 3. Verse 3 and 4, 2 Peter 1. The nature of God, ayan na gamin tayo hangay di body ti number 1, your spirit, nga na born again. Tikin ugali, ti ugali ni Amana. Okay, let's read 3 and 4. Okay, kitaan nyo pa ide by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Intednan. Amen. Intednan kada tayo ti amin nga kailangan tayo nga agbiag nga na Diyosan. Because in Christ, kinareceive tayo ni Jesus, adan kada tayo na jay nga nature. Kasasaad nga na Diyosan. Tapno nalaglagan basit nga dang ganyo. Na Diyosan nga kasasaad. Tano'y bagak nga nakipag-Diyos kayo kini Amayo, baka makiktot kayo. Tati anak ti Diyos, nakipag-Diyos kini Amana. Haan nga ma-take lagi niya na duma pa pastor ay? Radawan ni Pastor Romy, sobra, exaggerated. Ada ka nung kina-Diyos na. Katao tayo mat. Anda nga mo, ti divine nature na Diyosan nga kasasaad. Amen. Sige, basaan tayo maramdama. Sige. We have received, tuloy. We have received all of this by coming from Him. Okay, so ti importante lang, amamwam ti Diyos, tapno maamamom no anya, dadjay adakin ka nga godly life. So the more nga mamamom ni Apo Diyos, the more nga mamamom no sino ka. Sige, tuloy. The one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Okay, verse 4. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share
Yan. To share. Ayat is to share. Makibingay. Ijay divine nature. Anyat ti divine nature ay kasasaad ni Apo Diyos. Woo! Amen. Kaya't ni Apo Diyos makishare ka. Jay spirit mo, tinakibingay jay ngayon mo na. Tapno ag-work ijay soul mo. Romwar dito'y body. Iso nga no baliktad ka. Haan nga jay spirit mo, iti dumakkel, iti knowledge na kini Apo Diyos, narigat nga masolve dagiti problem ijay family. Ijay relationship yo as husband and wife. Adala tangamin jay pride ijay. The divine nature of God, He is humble. Ni Jesus kunana, I am humble and lowly in heart. So He is humble. He is love. Na kung kunayon, ijayan nga umayjay, the nature of God, love. Compassionate. His love is patient or patience. Amen. Love is patient. Love is kind. Love does not parade itself. Di ba? Tadya yan nature nga adan di unag mo. Adan di unag. If you are born again, adan di unag. Adan. So, hando pala nga idawat nga itad na adan. Ti kararag mo revelation knowledge. Lord, ipakitam jay ayat mo nga adan kaniyak. Because if you have the Holy Ghost, you have His love. Tadya Holy Ghost in pour out na de ayat ti Dios, ijay pusom. So you have that love already. Ti problem lang ijay, han mo may bibiyag because lack of revelation. Lack of knowledge. So nga, tadya ti karkararag, mi kinamisis, Lord, adakan ka na kami. We have now your nature, your love, your peace, your patience, your endurance. Hallelujah. Talagijay ti kurang tayo. Sungod di problema tayo na sinful nature nga kuna, awan an anos na. Ma-pride. Narawit. Ano pa nalakamasaktan. Irritable. Di ba na amin nagijay? Outburst of wrath. Di ba nagijay amin di problema tayo? Sige ma, nagbiro kayo di problema yo. Panasin nyo panunutan na niya problema yo. Lack of blessing. Nga pahi. Di problema yo di family. Jay saan ka tumaktak der, jay ama as ahead. Kung no makita na jay life na in Christ, tumakder reta. Woo! Amen! Hallelujah! Iso nga dan tayo di divine nature. And, maka-skip tayo ijay. Anya ti ma-skipam no, daging ka di divine nature. Corruption of this world caused by human desires or sinful nature desires. Ito solusyon nga talaga. Iso nga uray mitimitingan mida kayo. Kaya problema yung agasawa yan. Handak ka pa iganan ti kwarta. Ti kwarta na latan. Awan ititir na kanyak. Kunan niya babae. Kasano nga ikakit. No ikakit. Kasalipugpug nga mangusar. Oh.
So, ada rason na, mayat ti rason na. Mayat mo ti ibagan ni babae nga dapat kumapiman, ada ti maited. So, ada right yung aduwa. Nung kasano ngay dayta? Kasano may isitel? Sika nga babae no, da ited da. Haan nga kompormi pangusaram. Ta-treasurer ka, ngamsaan nga si kati manager. O, isuruan tayo asday. Si kamat nga lalaki, ipaigan mo. Asano ka paigan ko, kumkopon bigat katanga na. Urehan mo ka sa pulang titibi kat nangalak. Di ba kasayay? Suka, akin kinaseda, ital na kayo! Kuna di pastoron do, ital na yo, kuna nakat, kanita. So daw minsan dati kasayay ko, ital na yo! May ko dito yung agpa-council, wano. Wala tanuhan mo basit kabubugkawan isunak at pinpinapilit na yung sangom. Ada ka nga pagbigyan nga counselor. Ano tikas niya? Gumamay dito eh. Magsipilitan. Nga midjay nga duwa, sinful nature gamin diay. So nga problema. Nga masolve diay, ijay nature of God, divine nature, amon jay babae ti kasanan, jay money, matras mo tiya lalaki. Hala. Hallelujah. Amen. Wala leon? Hallelujah. Kaya nagrigatag amen no ma-rebuke ka? No ma-rebuke ka, aminam. Kailangan nga willing ka to be changed. Amen. Kat alaam the life of Christ to change you. Saan ka nga change no hang ka nga willing eh? Naungeta kag paisoa po Diyos. Kaya't kung agbalo na ito'y, I need your patience, your love. Amen. I-reveal mo kanyak ti ayat and patience mo. Amen. Di ba naging problema tayo? Naging mistake idi? Naging past nga mistakes tayo. So palang gamin no, ag-istorya kayo palang siningiran. Sa'yo baga, na itanamak ka na ikuyog ken Kristo. Oh, wow. Ano na itanam ngay nga rod? Na itanam, day amin nga rugit mo. Tadi na itanam ni Kristo, intanam na your sin. Han kang agkalkalan. Once nga kalkalam diyay, nabuyok diyay, naangot, maangutan ka mo lang. So, sika idi? Di kwa? Binaybay andak idi? Parang no Sister Karok lang kasi kasar kay Sir Robin. Di pulis ka? Kaslaka no sino ka? Awan nagbalbaliwak tata. Anda ba lang? Awan pumudot manamnaman. Sika ngay mo't. Kakasabsamit. Yan. Ada ti kasjay. Ngam amin lagi jay di ditoy sinful nature tikin bunga ditoy. I need the divine nature of God to work. Amen. Past is past. Forgetting what lies behind, press on towards the goal. Ay, apo, ti agasawa kasjay. Agririri na. Kalamkaman da amin, dirugrugi na.
Pati dya gagayom na idi. Ang gabi nga syakti kumakit para king ka. Ni DJ kuma. Wanuhan, gistayhan kumagami nga si kakit. Uray syakmat, apay ti kunam. Si kalaang. O na. Nakarit na. Tino agsinata. Tupay no nagsinata. Sada agdudur kung wala nga magmagnata. Kaslada wala na pukawan ti mano. Ay ano ti nakita nga nagturud na nga mga ibagay dyan. Tuno nagsina na. Sadang tumalaang apan nagino-inom. Sadang tulang hanggang sasao. Nasakit mo't gayam nakam na. Pride laeng. O di ba? Dapat ti kasahi. Kat di pumanawak ka rin din. Kukuna di babay. Idagbal ko to, urayan na nga pumanaw. Uray na nga, ayun na mo lang. Dapat dyan mountain trail. Sakbay pumanawak ako. Kuna na ka no. Arakupon dakpay husband and wife na ito. Medyo dati pagkabulgar na ba si? Amen? Urayan na mag-arakupon na mo lang. Di narakop na ka no, madi na mo lang ang tipumanaw. Ay, puti istoryan taga-asawa ya. Ulay. Namdagi jay, sinful nature amin. Only God could change that. Amen. Sita, ibasak lang man dayay ko. Tani, narigat no, pitinak na kayo jay, baka adati madina ngagdangagan. Diyan baga, tatay, ano anak na ka ti Diyos, nagipag-Diyos ka kini amam. Pero small g ka. Tanay apo Diyos ti kapital. Amen. Psalm 82 verse 6. Dagitoy gamin ti alaan yon nga biyagyo. Adan tinadyosan nga biyagyo. Iso laang na ita ti solusyon. Iso na ita ti apply yo. Tapno, labasan na naging mistake na makikita yo. Lampasana. Kaslahan mo ang makita. Yes, amen. Hallelujah. Tada dyan nalukatan nga matanda Adam kini Abe. Jay sin ti kikitaan na. So ano na dyan, apply mo nga matay dyan marriage life, kanayon mo makikita dyan kamali. Kanayon makikita dyan basol. Katuray ko man na ag-enjoy ka nga rod, madimat. Iso nga ma-close di ay, mabulag na di nga nilukatan di sin, tamalukatan di eye of faith mo kini Lord. Tamalukatan di spiritual nga matam nga mangkit-kita kini Apo Diyos. Diyan na Diyosan nga biyag mo. Hallelujah. Denggan nyo dagito I believe hanga nalakada ito nga ma-receive because kada kami nabayag na ito sa amin na awatan. Amen? Nung dadamo ka born again, pasagdangag ka ni Apo Diyos ti mag-reveal. So, ipakita ka na kayo na tayo nga anak ti Diyos, nakipag-Diyos tayo kini Ama tayo. Ijay character na, ijay power na, ijay nature na, kasasaad na. 82 verse 6, ijay Psalm. Sige, basa. I say, you are us. You are all children of the Most High. Oh. Sino ti God's? Children of the Most High. Anak na ka ba? Edi si ka? Tinadumahan na mabilib niya eh. Be strong to believe.
Kunak no explain ko. Ti anak ti aso, ure karuruan na pelang, uken lang ti awag. Yung ason. No, ganak ti bangus, fingerlings. Pero bangusen. Ti anak ti pusan, pero kuting. Anak ti taon, uray baby. Anak ti Diyos ngay. Alangan nga, pusa, unang pa lang. Woo! So what did gamit you? I am a children of God, or child of God. We are children of God. Amen. Kas jay gamin, kinote ni Jesus na ito'y. Ijay John 34. John 10. Verse 34 and 35. Oh, sige. Basa. Jesus replied, "It is written in your own scriptures that the last said to certain leaders of the people, I say you are gods. And you know that the scriptures cannot be altered. So do those people who receive God's message were all gods." Naway tuloy na dito, kuma. Pero, dito yung makita. Nga, even Jesus, kinot na niyay. Tadyain mayan ti Word of God, kat they are gods. Haan mo nga ma-alter diyay. Amen. Mamati ka ba nga talaga ti Word of God? So nga, you have the divine nature of God. Kapututan na tayo ti Diyos. So nga na dyan ti solusyon. Tangay ti Diyos, ti foundation, ti marriage life, isuna nga rod ti solusyon. Isuna ti alaan nyo. No, may iritit ka alaam day life mo in Christ. Tibiyag mo, Jesus, hanga na ka ma-irritate. You are my life. Kung namin dyan meditate siyak tupay no aming san dito'y, di madadanon ti minister tayo. 1,000 tayo dito'y ministry. Apo, dado ti problema. Madadado ti ugali nga kumkonforme. Kat nukit kita, nagiday yung ugali da, kuray ka man. Umay ka man no meeting ta. Sermonan ka. Kasi ati decision ko. Intuno in my kapika, Brad. Kumusta ngay? Awan mo ti sermon kun. So nga kunanda kijay ubing ko. Kunanda kijay kakadua. Sa ulang na ita, pastor. No umay damanan. Pakanam. Wala. Di na minsan, kayo nga elder Tanakitak di na minsan, di baka bakanti di ta nga manong nga tugaw. Kuray kayo ta, teaching ti elder ta. Pwede kayo nga elder nga hanya kayo sauan nga, da kayo timang fill up ijay sango nga ya. Kuray ta sermo, na kayo no teaching. Hindi teaching nga na palabas kat. Sermonak ko no. Kuna kataan nga rumor ngay. Da jay nature of God. Jay makaungungot nga da jay, may irritate siyak diyay. Jay kinatao, tiket na asawan, the flesh. Pero na Apo Diyos, full of love lata. So ano na, jay ti may apply yo, masolve kad ado nga problem. Kaya tsuba nga talaga, nga masulbar na kita. Kasjay, the Word of God. Amen. Palakpak niya Apo Diyos.